rona ha re baleheleng ntho tse ka re bakelang mathata. Coronavirus a se papadi, yabo a se papadi. Netefatsa hore o hlapa matsoho a hao kgafetsa bakeng sa metsotso e 20 ho qoba ho ata ha tshwaetso ena. Hopola, dula o sile sebaka bakeng tsa hao le motho e mong. Ha re mameleng melawana le dipehelo tsa lockdown tse beilweng ke mopresidente wa naha Ntate Cyril Ramaphosa mmoho le matona a hae ho lwantsha kokwanahloko ena ya corona. Ha re ipaballeng, re itlhokomeleng. Monate Breakfast Show, Monday to Friday, 6:30, we are 9 o'clock. Ebana rona thosa le batho kada mmanza uklela la bohlano jalo ka sa chulo khaitsedi ya ka o tlosha monate the biggest morning drive ho le Sedi FM. La o se le ba le tsa di papadi tlhongwane so ke di tshwere manta o fitla la bohlano 6:30 o fitla la 11:30 o seng ke re di a tshesa baba di fresh di boleng di na le ju Ayo ba ke monate breakfast show manta uklela la bohlano re a baba nda re fimolane top molane le Sedi FM ke molelo. Dumelang lebitso la ka ke Thabo the band of joy moko. Dumedisa ke ngwana ke dikele di magazine Lady Soski. A re kopane re bitsa Skimsa Drive re a kubeletsa afternoon drive. Mamela se titi ke nane o lena mantsa ho fitlela ka la bohlano bekeng bakeng tsa hore boraro le ya botshile. Hala right now. Inside Pagati I am witness. Le Sedi FM ke molelo. Mameli wa tshebeletso ya Lesedi FM ke Squeeze Bell ngwana bo Regina Bell khaitsedi ya Petila Bell kopana le nna moqobelo o molong le sonta se se seng ho kia le wena ha tadi ansa o tloka ka ora le shimele metsimedi mosia re fitela ka ora ya bravo ya dansa tata re akwana ho monate fela sonta re ketlile mmino go monate ebile kana le kgetho ya hao jwalo ka mamedi wa tshebeletso ya Lesedi mo re bapalang pila tse hlano tseo di tata jwale se fete iketsa molemo se fete ho hang mamela Ona jwale ka ke bua le wena mo mamedi re sentse re le ho marangrang a rona a tshebeletsong e kgolo ya Lesedi FM mo o ka mponang ka ho otloloha ha o kana o tshwara o thetsa o pepeta tse kokang le wena ho marangrang. Dumela mo mamedi mo Sondageng sena hona le ditaba tse ngata tseo ko tshwaretseng tsona. Sondageng sena hona le taba tse ngata tseo re lokelang hore re tle re bue ka tsona. Ka jeno kgwedi hlola matsatsi a robedi ke Sontaga bekeng ya holang ka jeno ke molakaletsa ka tlao le mahlonolo hola o bo hole ya hlahetsweng ke tse bohloko ntumelle ke re phephi ntumelle ke re phephi ho le sea le fihlile ngwana eno e motle eno ha holele tlung ya thapelo homme ya keneng sepetlele ka jeno a ilo pepa modimo ha o etse hantle hle le wena ya ntseng a le sepetlele hona jwale ya re fang bophelo ha o etse hantle lesea leno le fihle le hantle le matla le wena o tswe phapusing ya kokelo o le hantle o le matla. Dumela momamedi a ratehang, dumela momamedi a ratwang ke Modimo, dumela momamedi a bopilweng ka setshwantsho sa Modimo.
sa bua le wena ho sengona selelekele sena se matla sa lenaneo la makgulong a matala. Lelekela sena sa qoqa le wena sa tsama le wena. Au shabana ko hona jwale mothemotle. Metsotso e robong le sekoto ka morao hora ya borobong. Ko tshwaretse difeng ka jeno, re a kae le wena ka jeno, re a kae le wena ka jeno. Ke a kgolwa ngwana mme ebile ke a dumela hore o sengona o tswile hantle, o tswile dintho di le hantle, tswile dintho di tsamaya hantle. Re a leboha ha o be jwalo ka dinako tsohle, thabo eno ha e be teng lapeng la hao ka dinako tsohle. E be teng le ho wena la o dula o le monga, o itulela mo o itulelang teng, thabo eno ha e be teng ho wena. Sengona ke a leboa, ke a o bona wena Sidibe, ke a o bona Thokwane le wena Zotwa Mtshali, le wena Teboho ko shebile le Sofia, ke a le bona hle ha le ntse le kena kwano le wena wa Hamsimanga, ke na le wena o Sengona Nthabi, le wena o Sengona ke a bona ha o kena hore sontso o re shebile ho maranra. Le wena Dimpho o Sengona ke na le wena. Lenaneo lena le etseditswe wena momamedi, le etseditswe nna. Dumela ngwaneso, dumela ngwana mme Moreni. Motle metsotso le shumele motsolo monga ka morao hora ya borobong. Mamedi monyena o tsoa tjena taba tsaedi ya kwana hare wa di sheba wa di popola di buela hape di ya kwana. Mothemo bojwalo bophelo, bojwalo bophelo, bophelo ke ntwa. O no tseba hore lefatshe mona bophelo ke ntwa. Ke kopa o tsebe hore lefatshe mona ha o phela ho na le mantswe a maholo a reng bophelo ke ntwa. Ntho di ke tsa tsamaya hantle ka matsatsi ohle, ntho di ke tsa tsamaya hantle ka nako tsohle. John Kibe ke a leboha, Mandi ke a o leboha ngwana Makena, Nomzamo Chris Elder ke a leboha o seng hona. Vincent ke na le wena. Ere o seng hona motle ko fepina ya pele imvuselelo ya senatali. O tshwaretse bona kwano ba reng ke a tlifa. Ke tshwere le mangolo ao ke lokelang ho balla wona. Ho tla showa mangolong ana, ho tla showa. O ske wa fetwa, tsebisa mommamedi e monga, mo letsetse motswalle wa hao hore jo ka jeno ho hobe ho makgulong a matala.
Afrika Borwa nakong ena eo naha ya rona le lefatshe ka kakaretso di wetsweng ke sewa sa coronavirus. Ha re ipaballeng, re duleng ka malapeng, re itlhokomele, re tsebe ho dula re bolokehile. The Big M. E le shome le metso robedi metsotso ka morao ga hora ya borobong lenaneo ke la makgulong a matala dumela. Motho a kopote mono a kopote mono a kopote o fo eme o e kwana le kwana re se re fihlile re hahawa re ka koloing ya hawa re mosebetsing mo re mametseng ka ditsejana re tsamaya